Atan bayılsız güler kılıp, işten dindidir etilmegen munyada. Dışlarım sehre kıyaş, işlerim de utalgan, 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 derse utalgan. Zındık yavru işle oturamda. Zındık yavru kızım yazdı. Şu tamam suarı bu. Gel, şuraya şuvarı ver. Ne kadar hakkına. Hastanesi bu tarek. Tak, kişi yaşkanın inşallah. Şehirde yaşkan bu inşallah. En benim zırh doğal bir yolunda koyuyor. Bizler de faturalar çok. Bizde de turup duralım. Size de tutturmayın da niye? Şu anda tuğan derbecerden bütün benim turmuş gideceğim. Bana sizin büyük taşa şartlardan turulun bir bakıyor. Kışı üstünde oturasındık. Bulmadan çekmeler bitirelim. Gideydi, ben karavat bilen bölüşler bulsam, orunda toplumun balayı. Nereye şurada şortlarda ışık güzel. Ezaplamayı bilelim. Sen buradan neydi? Kendiler. Bana şunu işitip bula. Hayır. Koşsa kalarak. Bizlerle fakir olan şey erkeğinizin beyazdır turamızda. Propiski meselesi bizim karaktermen. Vakit üzerinde oturup durur. Orasını parası, pensiyasında bulur. Fakir olmaştı da, domir var basit. Bu zakon bozulak olur musun? Ben de birinci kere Hadi bütün kışı şuna işleyin. Öyle solayı verer. Evinde Allah'ın sebebi yok indi. Siz gelesiye. Ne ki iş bunları fakir olup hayırdan bütün maksatından en senin sütlet durup oylarına anlıyorsun mu? Elbette. Sizler sıkıyasıya. Bizler sevap. Hayır. Ne koydu? Engin! Niye kışkırıyorsun şu dik? Oğlum bu yatasın dik. Neyse oldu. Engin, tumanlar, bana fatikayı veririz. Neyse? Ben ilanım. İlanım. Neyse? Tumanlar, Ayşe. bugün, hazır, düştansın çisayetine barıp yazılışarız. Bugün de silaşınga, hadiyenin eğitigen, yavrum. Bunda Fatih hazırlık durumunu kaldırmaya sayıdı. Kaldıracağında. Engin, yazılış kaçta, biz bundan koytamız. Son balapayım. Uylaptığına para özel. Bütün sıkıştırdım. Bir jigülük koyta şehirge gitemdi. Bir jigülük koyta ilenemdi. Bu aldan eğitip buyup kengeş sıralım. Engin, aşılanma, sinyorsa bey. Sen minga yükeşi kaka oturum ha. Sen rahatı, ana bitine minga meş rahatı. Beni hakkı doları şakırma gerek, doban ezirlere gerek, min işi hiç yapma verirsin. Babamlar, jingemler bulursa, Babam degenler. Onu da bir şeyler yemin eken. Yirten ettik, Fakirtina beyiz kilyeni. Birisine karşı yap gitmesin. Dışkı alışma, biz gecelik bilsinler de bekledik. Ey Allah'ım, koy hele. Kilim ben götürü eğiyle. Yazırlarına nasıl kaldı? Allah'ım. Bırak oturalım. Şevat üstü, meyda sikirgen rappo, zapormasıyla kikirmişim. Ne bir jigit, yöngöldü de ovqatın yaşa oturgandı. Yaşkine bir uğuz sikirgelep bir gana kurgan dedi. İnşallah, zapormasıyla da kikirmişim dedi. Biz işik tutular var, biz işik tutular var. Tak. Şu banını alıp bitersin mi? Eli vakitte sen kaldırıp durasın. Anons turunda süleşmedi geldi. Silah girip. Senin cikin yaş girersiz. Tak. Benim kengeş kolay. Bir şöyle erkeğde, müziğinde, yolda bırak durun.
Vaqtni shoshib qoldirib turasiz. Ariza olmasa. Arizalashtir o'zingdan. Yurishingizga bir bo'lib, xotinlarda kun bo'lar. Xotinlar bo'larsin. Arizadan bilan. Qo'yib turasiz. Voy qizdim, uylangash bo'raman dala karavot kerak. Suvayin dejinga? Necha yoshda? 20da. Bilimi? 10-yilga? Aka-sanisi bormi? Bor. Kolxozlar, Yurt-yoqlari nechik? Moğolishlar, Ko'pdan yurishasizmi? Armiyachilikmi? Xot yozishdingizmi? Yozishliq endi. Yo'qasizmi? Yo'qotam albatta. Mangilikami? Mangilikka. Sen aytishmasam da biroz. Bak, to'xta. Jilami yo'q. Ey, turanlar, shirin. Jiddiy. Direktor fotochirga kerak. Mana yana olchi. Yuzlab. Shusha kelishmi? Nega? Yo'q. Umidda bir kartoshkaga tushib ish kiyimimni hozir bog'lab Mana menda pulni kiyib chiqaymikan? Yo'q, tarolma, biz xotin qizlar bir tarolsa, kelishib bitirib bo'lmaydi. Ayda ular. Ishlayapti. Mana sen qiyajamni ko'rasizmi? Birga o'zining bolasini tushirib o'yradi. O'zining bolasini tushirib o'yradi. Nima bitti? Versangiz-da. Yonki bitti. Bitti, ikkinchisi qo'y. Ishning nomi qo'ygandim. Ishi eksa bitti. Bugun birsi. Kamsiz? Men sizdan oshxona qilib keldim. Ertasiga dispetcherda deb qoldi. Annem oshxona to'qmash qoldi. To'qmash suvni og'izdaylab qo'yiradimi? Bizda to'qmashgina og'izdalarni-ku. Sizda bo'lmasa, bizda yetarli. Bilamizmi bizning og'izday. Bilamizmi bundan og'izday. Bilamizmi og'izday. Bilamizmi direkt og'izday. Güzel. Hadi, bu. Yo'q, barmi? Niye? Uyat. Kimni? Mam, qap yanında o'tiraman. Alardan uyalsam, men yanimda o'tirsan. To'xtab kutib tur. Fotoapparatni qoldiram. Yomon. Ana, uyam qisib o'sdi.
Bilgen çıkmamga indi. Yeterli tokadan gelip güzel yiyimli kırıp şeyimli şekilde gezip geldi. Meni de kıstavalıydı. Baran gün ezirlenersin var mı? İterge oldu neydi? Şuna gittim. Bugün okuna. Bugün İyi. bizim de izleyiminde aşıvalar koy aşıvalardı. Eybirlerin işte nezaret koydular. Stansiyalar bilet tanıp kayıttılar. Yaşağında bir de aşağıydı kadına kurdu. Dünya kulu vakit itkira olmadı. Hakim Akum Şirkat Uşak'a yarılgaş. Oğlum, Utrali olma. Tuktap durali. Ece sürülerim ziyilgan idi. Koya indi tıngaktır. O da kısımda vakti gelip kutunga baraga jeyingaş. Oğlum halim başar, bir durum var. Eğitimle eğitip alayım dedi. Yok hadi, yılın biçin hadi. Başka şeylersin deyip sahip ettim. Koyduğuma Tırlan kalan edin aklım. Ekası sürülerimde eğitim olma şey can verdi. Bir de eğitim sürüleri bulgandır bilmeyeyim. Değerli yok ilişki kaldı. Anam benim de eğitim sürülerim bir şey oldu. Zaten o şey yok. Oğlum olayın garipke eğitiminde gelmedim. Onu da görüp bulmadı. Halim eğitimlerim var idi. Güt, zaptırmış yakaltır şeylerler oldu bay. Kütük tıra almayayım. Kurdu öğretir aşağı yapayım. Kuz kulak olmasa kiteler de vararlar. Elim işlerinde kaldırmıyorlar. İyi kişiye çok katılıp bir kar buldu. Neyse yapıldı. Bir kuş ayırdı. İtlek bile jip var jip alayım desem kuşum derru gitti de vardı. Onu savaşacaktı bu. Git atılan kişiler bulaydı o. Kuş gitken ona kurtulup kalgan. Oraya. Bir öyle bir kurtakta. Garip fenerler tübül. Top toza ana kurt. Kırık umar kurtlar para. Mondikalını görgenim de jitkerim de oydu. İterge oldu gibi. Şulay ettiminde baba bay. Bizimle kaldırıp gitmemiz dilerdik. Evet olgan. Ona kurttan güzelim bu şeylerin birge olduğu hayırlı. Yurtlarını, mağdurlarını batkan şey kimge kaldırasın? Ahır dinlerge indi. Zireylik günde gelebilirim dedi. Senden üst kulak bulursun yani. Bulur mu Kadina? Bulur mu? Yani bir gaybat kuşlar buldu yaşadık. Unutma, koyda bir yere. Malakaylarına varsına da kubik selam et. Evet, kuşlu oyunu Kadina kuşu. Hoş indi sağ ol baba bay. Eğitirmin selamın varsın ara eğitirmin. Hoş. Sağ ol baba bay. Hoş. Sağ ol. Sağ olunuz indi. Kirin bulup düşkenden beri toptaman çeşme yolları. Oynak edip şenjivan bulunları. Urak urgan basuların. Urak isti bir giret matur bulatırgan idi. Jitliken arışı yaman işten çıkan hükmet köyü. Min uram, minin derişimde devlet kocağım var. Bir sene birisi sıyılışıp başaklarım şur dedim. Başışımda ona yalnız turgay. Ey sayırı. Ol bizne şulay, sağılışıp salvaşsınlar elbir sayıravandır indi. Hoşağız indi. Hoşağız. Barısı da sağlam sağlayırlarına sağlam. Hoşağız indi. Hazırlanan bağlayın hazırlanan. Hanım şaplama da bana bayılmışlar. Yüzünden yaşıtlama bekliyorlar. Ağzı şulay var. Bütünü söyleyip bir iş varmağına işler korar.
Kömele kanatlı kış. Bize gitmesen alıp bitirler. Bir kız bana uciliğe gitti. Bir vatanıcıya bileyim. Sivat'ın yasaklamış. Aklıma şeyler İyi, ben bir okuyayım. İyi. Ulaşına bile günah gidelim. Olaysa maşınasına binsin solğandır indi. Maşinasına bildiğini sorulmandır tabii. Yüreğime ut salmanı oldu ki. Ana, bu melesin bulgura. Uzide kelip жетті bu ay. Şulayın diyor. Kerek mağanda kirebe gitti. İşte mi Hazine abi? Bu yola pişmeyeni balakayım. Pişmese pişiremiz sana. Pişiriniz yüzünüz yine benim rezerlerlesim var balakayım. Pişiriniz. Hazırlan Hazine abi hazırlan. İşte lazım parmak olmasın. Sen ne iş yaptın da? Hani koyda varmış. Yüzümüzde. Anda konursuz. Bir kümberi. Bundan kungelleme. Şurada da konursuz bir kümberi. Şöyle buğaş, iş yaptın da yürüsün. Kungulü bulmasın deyip girdim. Peki şu olamışların abi. Birlikte bir şey olaydı. Öyle 5 günde bir, her gününe bir. Bugün 3 günü. Burgalanma kızıp kayıp, biliriz. Nasıl yapıyorsun? Başkalarını aldayasan da seydirse gereçten aldayalmazsın. Min seydir okuyacağım vardı. Başımı kitlep durma, var koy. Sen bana buyruk verme. Buyruk kına tügül yıldırıp da var bizde. Tutmazsın mı? Zakımızı bizde. Senden bulurum. Silerlik değil mi? Başımı kitlep durma. Min sana zilelik buldum. Ekim, Zil, zarya, ili boy. bu kuşta mı? U. Buğa, yüzüme görünme. Zil, zavallı mini kaçoğlu. Ye, yüzüne gitmişlik pişti mi? Ağız pişti, bu karışmadı. Balakayım, sile demek kızlara verdi. Kızlarla tamam şuraya pişirmiler. Sinan ve şirkele, biş nazlar, şunlar pişer o. Pişmi kale değil. Gidelim ne bakayım şimdi. Pişirin de pişir, bütünlerinin koluna da pişir. Buna yazmam onu. Hallere şulayıp mı geldi? Şulay, benim kebek, orada berdege uzun kebek kurgan bergen tavlar hali. Ayrılmayı Hazine abi. İyi balakayım, üzüm kaygırmasa benim kaygır vaktim yok değil o halinde. Gidelim de şu tiyişik mısıbıra beyler. Senin köyge aşıktan kızları kebek, yastık minderler de aldı minderler. Aldım indi balakayım, yine şehirde kim hazırlık koyulan bir tane. Привет, Сейдер. Привет. Болшай mı? Direk bey. Bir kim de kelmedi mi? Yok. Sen 10. klasını bitirdin mi? Ben Niye? okşardılar. Niye şu? Yakşı okuğanla. Senin garmonda bir ustaydılar, dürüst mü? Dürüst. Kupten oynuyorsun mu? Ben Seslerde de oynuyorsun mu? oynayayım. Hadi şu görelim. Bir garmonunu yandırdın da şunun kölünü aşağıdım. Bir de şu eğitim edin. Şulay. Sen bütün günde burası mı? Öyle. Zileylik ne? Onu da bileydim. Hazır. Unuttum. Kinet kine mi? Kinet. Kızı. Kimge kızık, kimge kızlanır şimdi. Senin bunun keyfin yok. Yok şu. Ne işin? Oğlum kıştaydı. Ellerine tutmanı sebep var mı? Onu tutmadım indi işte. Kim ne? Sen benim bilen tırşarlap turgançı var. Kimle gidersin şunun yanına var. O senin evinden tutaşam. Var dilersin. Şunlar mı? Var demen. Boşkalıkı. Sıralar eli. Vakit kısa. Öldürürüz. Kapalı bargan şehitlerek varıp durup verilerek. Sinde bir koydu, minde ikinci. Nerse buldu? Әлігі шул чулпан. Bebeyledim elde. Ұлайданған yürekli sinde yatırma. İşe yazılıp bugün kім бәбейләсін. Bundan naranı yazışkan çok bebeyleyi. Ya nerse buldu Sülen? Мұнда қолмайым үкірек келей. Бір ойға ғана бет. Да қорайым.
kalmayayım diye. Uzata bargan jerinden qaytып ta turmayayım diye. Boşqa kuyovga шығам дейміз. Ұрықма шықсын, шәһәрдә менә дегенін табырсың. Олай демеш ул. Анна Каринина кебек поезд астына ташланам ди. Анысынан да қорықма. Хәргі поездлар ақыллы, капиталистік поездлар сынап, атымыз үстіне меніп бармайлар. Сен нәрсе? Дустың қойғысына оз ерасың. Мен қайғылы дұстыңа бір қойыңы сілеп тұрмайынды мұнда. Olmayın deyken, oldan kit. Олда кит, әйту жеңілді ол. Әйткенді шылауы қиын. Әңкелгенше ұмлатырға. Бала ерагын ona anlıyor. Yigit ерагын kazanmamı. Şunusu yaman. Yara bularını maşinaga шығарғадыр. Қайттың ба, балақайым? Башқаларыңыз да қайтты ма? Қазір қойдалар. Балақайым мен амалардан да бірәк кейін ішік әсірға келеді. Шұғаларыма сыймады өзімнің киімдерін. Әңкей, Балақайым, әңкей, сен ашуланба, зинқар. не ішлеп мен сен ашуланымын де балақайым, ішлеп мен сен ашуланымын де. Yok, sen başta tınlar. Тыңлай балақайым. Ne biter? Olda, şulpanda kalmayayım değil. Burayım bana tügül bir günge de kalmayayım değil. Bu kırık yılı, uzata bargan jerinden qaytып ta turmayayım değil. Poyez астына taşlanam değil. Бірің мұнда, бірің онда, нендей тұрмыш ул değil. Дөрес әйтә. Мен үземдә баштап калдырып китәм дигәч килештермәгән балакайым. Шиләге кайда капкачы шунда булырга тиеш. Шулай дисең дә әнкәй, не бит? Нәрсә балакайым? Bu gerçek әйтә, bir юлы üçüngüzdә күп булырсыз değil. Шуңа күрә Шулпанга билет olmadı. Ана менен билетләр китсен. Ә син? Әми калып тормын. Yok, алай начар була бит. Эй, балакайым, бердән ашар булмый. Үзеңнең дә тиз генә әзерлек китәсең килмәде балакай. Мин монда утырып торам, алып китегез. Яшь вакытта бергә торабыз. Авыл халкы әйтер. Дамир, Шулпан алдына кайтып дигән. Шулпан синең өчен монда. Кайда җитеп торыр? Алып кит балакай, алып кит. İyi, rəhmət ənkəyim. Sindən də yaxşı, sindən də ağıllı kişi yox. Tик sen aşılanma, yaramı? Şuraya bakayım, çok bak. Sizi de qaytıb alırmı? Var balakayım, bak. Seydin maşasına barız, eğmirlerini alıp geliriz. Yaramı düştüm. Var, hiç balakayım. Eli yanağına bir belekey bulup pişirteye tabarıyız. Koy arada yüzüm şitti, koy arada kanal şaktı. Uçtu da gitti. Uçtu ki gidip üstüremizdi. Işık gitkeş kümürsiz bulup kaldı. Sizin hazırımı? Ey balakaylarım, min ezirlikte ezirlikte balakaylarım, min gitmezke buldum. Niye? Bana ne bu baş o bankinin naklideyiz. Yaş vakıtlarında birge dursunlar. Yani onlar ne yaradı bilmiyorlar. Kulağızdan kelgen katilyer de biliriz. Yok anne, benim yalnız yaşayanım cidden seni yalnız kaldırmayın. Ey balakayım, min bit mında yalnız tuğul. Min bit mında bütün eğdirde tanır. O negesi bit ağır negesi balalar. Bitirmeygen ana. Şiloşka iyilik bitildi. Enke. Fakirimiz zor. Gülme, gülme sana bunu. Senin şu tikin doğandan bilgen. Keşif gündüz işte. Alfred Ufuk'dan yana ihtiyaç bulamadın. Bizden en aşağı ki? Oraya bir bizde ibet. Üstü parmağış. 12 tüp korlagan. Bolalarla bir kuşkaklı bilmiyorum ki. Bizim burası yaşkanik mi? Enke. Biz de turun ablayın yani. Biz uzaktan bir fatiri verirler. Şöyle bir trifat. Toktağız әлі туғанlar. Әне қаршында екі yüzlenmeyin. Ой, молодец. Тığlanmağızdan isiri bu. Yok canım, bir aylık hem dürüstün söylüyorum. Ənini altdan önündəki ilk neşkə duyğalarında oynayırız. Dilimizdə bir fikir, bugünümüzdə ikinci. Bugünümüzdən alıp şının eğitip biriler kişimiz gitmeyiz.
Ышанma sen alarga Hajineyni. Olar seni özleri bilen alıp ketgisi kelmey. Ышанma sen alarga. Ышанмайм. Мен сенің сөздеріңе ышанмаймын, Факир. Мен оларға өмір бойына тек изгілікпен эшләп тұрдым. Ана изгілігіне жауаплылық белән жауап кайтармаслар. Рәнҗеттең сен аларны, Факир. Гафу үтен. Гафу итегез. Әйттем бит, мин сезгә исерек бул дип. Үтте бит шуны беренче шуакмак белән. Ярар, балалар, әйдәгез әле. Машинагыз килгән җиргә кереп торыйк. Әйдәгез, балалар. Син коракмак кына түгел. Nindi yapmak? Акыллы акмак. Үзләренә карап дөресен әйтү. Акыллылык. Әмма әнкәй янында әйтү. Акмаклык. Син аны рәнҗеттең. Баланың иң зур яхшылыгы да үзенеке, бәләкәй генә яманлыгы да әнкәйнеке. Ул синең сүзләреңне үзенә алды. Аның алдында әйтмәскә кирәк иде. Kıyılıp kola almadım. Сиңа бутылы бу дөньяда кирәк. Kıyıklarına tabi da kıyılarak bulur. Ellesiyle yaraklaşırlar değilsin. Юк, мин моны үземнең тормышта гына чыгып әйтәм. Ирем белән дә бу хакта сөйләшкәнем бар иде. Ул мине театрдан китүемне теләде. Мин сине көннәр белән бишекләрне карап торыр өчен алмадым диде. Мин сиңа бүтән шартларны бирдем. Нәрсә телисең, шуны ки, шуны аша, өйдә генә тор диде. Үзенең тымык дөньясына чаклады. Ә мин үземнең тынгысыз дөньямнан китә алмадым. Ахырында аерылыштык та. Мин аның әллә ничә йөз меңлек булганы. Алтын, көмеш сервизларын ташлап, студентлар чагындагы тулай торабыма кайттым. Иптәш кызлар, син ахмак дип көлделәр. Бәлки миңа хатын-кыз буларак тормышыма ярдәмлашырга кирәк булгандыр. Yok öyle oldu. İlk kıyılı çapta da oyuna kıyamet getirge yaramıyor. Аңламыйлар бит. Көпшілік аңлаyan değil, gamsizlerin anlamı. Kişinin gününde en zor ямсызлык, міне шул gamsizlik. Син дә гамсыз. Син дә аңламыйсың. Нәрсә? Кичә мин сиңа үзеңнең гашыйк булган кешең турында сөйләгән идем. Син аны шыр тиле дип атадың. Hayır. Ул шыр тиле бит син. Син! Син! Başkalar koydu. Akmak bilen şırt diliden başkalar iyice. İyice iyi mi? Sana ne buldu? Bilgisayarı. Neden misin boşuna çalışırsan? Ya. Devam etsin olasın mı ne? Мен балаларға булдым, бәләкәшем. Taşlap git devam etsin. Башлап киткәнме балакайым. Devam ne? Senin bilen şundur rahat ede. Bana ben okul bitiririm de, seni de zileylikini özüme alıp biterim. Ben seni de anadan bir nasıl yaratmam. Бәләкәшем минем. Biz üstüne kaldırmamız, biz üstüne alırız. Ana üstüne yola ulu iş alırız. Шулай Ya итәрбез. mı devam ne? Шулай итәрбез бәләкәем, шулай итәрбез бәләкәшем, шулай итәрбез. Шулай итәрбез. Her vakit yana pişken ekmeği sikiler. Şunu ditemler. Шулай баракәем. Әйдәгез тизрәк, суга калабыз бит. Әнкәй, без бу геромны әткинең хәбәренә куярга дип алып кайткан идек. Ләкин китеп куярlar. Күреп торган бит, вакытым булмады. Шуны зинһар итеп, Шулай итәрбез, шуласыз. Итеп куярмын балакайым. Албам, балчыда балым. Әтигез белән бик дуслар иде. Синең белән киңәшергә сүзләрем дә бар дип әйткән иде. Ашыгыз икәнки, вакыт юк. Әнкәй, конкрет кайык бош бейләрмен дигән идем. Бейләр бетергәч, берәүсе аша җибәрсен. Шәһәргә баручы булыр әле. Миңа да килтмассың әле. Кичә мамаң җәме? Ә миңа космамыгын. Эй, әнкәй, бүтән кешенең дә күңеле синеке кебек булса иде.
язармын. Онуға хат яз. Язармын. Радио аша музыкаль сәлем дә җибәрмен. Шәһәрдәгеләр хәзер шулай эшләр бит. Ярый балаға, бушлашы инде. Бей, әнкәй, уралмай чыкмайсыңмы ни? Юк, мин монда гына. Мин кеше алдында күз яшы күрсәтергә яратмыйм. Сау булыгыз, балаларым. башкардылар. Зилейлу Айгуль Халимова, Альфред Нияз Басыров, Сейдил Айнур Кадыров, келиннер Сәкинә Лилия Хайруллина, Сәхия Альмира Галлямова, Дамир Фидаил Ганиев, Алия Алина Мухаммедшина, Гания Зулейха Исламова, Шакир Ильшат Зайнуллин, Кашиф Рим Ханипов, Рифат Ильяс Ахметшин, Оксакалыбыз Балбабай Руль Набиев, Хазине Галия Ахмедзянова, Hürmetli dostlar, hürmetli çaranlılar. Мен де сіздің барығыздың есімінен де шушы матур коллективқа өзіміздің зор рахметімізді білдіресі келе. Шундай матур, іштәріклі бүгін спектакль бізге көрсеттілер. Олар былтырғына әлі ел азағында халық есіміз театры есімі алдылар. Шуңа қарамастан шундай зор дәрежеде театр қойдылар алар. Тағын бір тәп алқышлық әлі оларға. Rahmetimiz müdüresi
килә театрның җитәкчесе Мөхәммәтшин Руфин Раис кызына һәм дә инде театрны куйган режиссер-постановщик безнең Ганиев Фредди Фирдәвес улына. Зур рәхмәт. Шушы көннәрдә театрның баш актеры дип әйтим инде үзенең матур юбилеен билгеләячәк. Ул Набиев Руль Хазиевич. Аны шын күңелдән якынлашып килүче матур юбилей белән котлыйбыз. Һәм дә инде сезгә телисе килә бары тик тазалык һәм алдагы көндә матур рольләр. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Минем инде беренчедән сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә безнең авылыбызның үзешчән артистларыбызның спектаклен карарга килгән өчен. Икенчедән зур рәхмәт сезнең исемнән, үзебезнең исемнән безнең авылдашларга. Мин Артур Илларевичнең котлауларына кушылып, безнең бүген Бал бабайга 70 яшь бер секундга тула алабыз. Шушы чара белән кулланып, без авыл хакимияте исеменнән котлап үтәргә булдык. Администрация сельского поселения Зарекленский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан награждает Набиева Руля Хазиевича за доблестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения, активное участие в общественной жизни села и в связи с празднованием 70-летия со дня рождения. Сине котлап китергә шушындай матур юбилеең белән, коллектив исеменнән, үземнең исемнән без сине яратабыз, ихтирам итәбез. Рәхмәт сиңа безне хөрмәт иткәнең өчен, урынлы, яхшы киңәшләрең өчен. Сиңа алдагы тормышыңда ныклы тазалык телибез. Зелина апа белән матур итеп тигез картайыгыз. Безгә әле алда бергә эшләргә язсын. 40 ел сельхозтехникада слесарь булып эшләде. Ул күп тапкырлар районның иң яхшы слесаре исемен яулаган кеше. Бүгенге көндә дә аны тик тотмыйлар, аның алтын кулларына мохтаҗ кешеләр күп. Ул бөтен районда, хәтта күрше республикаларга чыгып йөри, трактор двигательләре карарга. Рәхмәт, котлыйбыз сезне. Катнашучыларыма да зур рәхмәт белдерәм. Молодцы. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, хөрмәтле артистлар. Без бу спектакль турында юлда ишеттек, Питердан кайтканда телеграмма смс килде. Нур театры килә Зиреклегә. Нур театры Уфада килә Зиреклегә. Biz чыгарга ниятләп кайткан идек. Аннан инде ачыкланды Зирекле Нур театры Шаранда район башкаласында чыгыш ясаган. Без шатланып монда килдек. Зирекледә тарихи театр инде яраталар. Драматург Ибрахим Абдуллин Зирекледән танылган драматург. Кичкенә чагында рөләве яшь егет иде. Мин пионер чагы булганнар. Алар сәхнәдә Ринат Валиевлар бар иде, унилар шундый истә калган чаралар. Бу театрның барлыкка килүе шундый тормышның шундый вакытында тел безнең зур кичерешләр кичергән чакка туры килде. Һәм дә инде бу бик күңелле күренеш. Менә шартып чыккан шушы безнең театрга без үземнең исеменнән һәм сезнең исемнәрдән беләм инде театр яратучылар исеменнән
зор уңышлар келешекте тілеймін. Бекерде яшьләргә. Рәхмәт сезгә барыгызга.